Kofein. Kofein je stimulans i najrasprostranjenija psihoaktivna supstanca na svetu. Nalazi se u kafi, čaju, energetskim pićima, gaziranim sokovima i pojedinim lekovima. Nakon što ga popiješ, kofein ulazi u krvotok i stiže do mozga. Tamo blokira receptore za adenozin, supstancu čiji se pritisak postepeno povećava dok si budan i doprinosi osjećaju pospanosti. Zamisli adenozin kao upozorenje da je baterija pri kraju. Kofein ne puni bateriju, samo privremeno prekrije upozorenje. Zbog toga možeš da se osjećaš budnije, koncentrisanije i spremnije za rad. Efekat obično počinje za 15 do 45 minuta, ali brzina zavisi od osobe, hrane i načina konzumiranja. Veće količine mogu izazvati nervozu, drhtanje, ubrzano lupanje srca i problem sa spavanjem. Redovna upotreba stvara toleranciju, pa ista šolja više nema isti efekat. Naglo izbacivanje kofeina može izazvati glavobolju, umor, razdražljivost i slabiju koncentraciju. To nije izmišljeno, jutarnje neraspoloženje, već prepoznat oblik apstinencije. Posebno je zanimljivo da kofein može ostati u organizmu mnogo duže nego što osjećamo njegov glavni efekat. Zato popodnevna kafa nekome ne sprečava da zaspi, ali mu ipak može pokvariti kvalitet sna. Kofein ti ne daje novu energiju, samo ti dozvoljava da neko vreme ignorišeš umor koji je već tu. Nikotin. Nikotin je veoma adiktivna supstanca koja se nalazi u duvanu, cigaretama, nikotinskim kesicama i većini elektronskih cigareta. Kada se udahne, do mozga može stići za svega nekoliko sekundi. Tamo aktivira nikotinske acetilholinske receptore i pokreće oslobađanje dopamina u sistemu nagrade. Prvi efekat može delovati kao bolja koncentracija, kratko zadovoljstvo ili smirenje. Međutim, kod osobe koja nikotin redovno koristi, deo tog smirenja zapravo predstavlja prekid apstinencijalne neprijatnosti nastale od prethodne doze. Nikotin brzo nestaje iz mozga, tada se mogu javiti napetost, nemir i nova želja. Sljedeća cigareta ili povlačenje iz vejpa uklanja taj osjećaj, ali samo dok ciklus ne počne ponovo. Važno je razlikovati nikotin od duvanskog dima. Nikotin prvenstveno održava zavisnost, dok veliki deo raka, plućnih bolesti i drugih oštećenja izazivaju otrovne materije nastale sagorevanjem duvana. Vape nema dim sagorevanja, ali njegov aerosol zato nije bezopasan. Nikotin je posebno rizičan za mlade, jer se mozak razvija približno do sredine 20. godina. Može uticati na sisteme povezane sa pažnjom, učenjem, raspoloženjem i kontrolom impulsa. Nikotin ne rešava stres. Kada se razvije zavisnost, on često samo nakratko utiša problem koji je sam pomogao da nastane. Alkohol. Alkohol je depresor centralnog nervnog sistema. To ne znači da te odmah čini tužnim, već da usporava i remeti komunikaciju između moždanih ćelija. Prvi efekti često deluju stimulativno. Osoba postaje glasnija, otvorenija i samouverenija. Razlog nije to što je mozak počeo da radi brže, već to alkohol rano ometa područja važna za procenu i samokontrolu. Kako koncentracija alkohola raste, govor postaje nejasniji, koordinacija slabija, a donošenje odluka sve lošije. Problem je što sposobnost procene opada zajedno sa sposobnostima. Zato pijana osoba često veruje da sve drži pod kontrolom upravo kada ga najviše gubi. Alkohol može poremetiti stvaranje novih sećanja. Tokom takozvanog blackouta osoba može da govori i hoda, ali mozak ne uspeva pravilno da sačuva događaje u dugoročno pamćenje. Mamurluk nije samo dehidracija. U njemu učestvuju poremećen san, upala, iritacija želuca i način na koji telo razgrađuje alkohol. Česta i obilna upotreba povećava rizik od poremećaja upotrebe alkohola. Dugoročno mogu stradati mozak, jetra, srce, pankreas, nervni i imunski sistem. Alkohol je povezan i sa povećanim rizikom od više vrsta raka. Kod teške zavisnosti, nagli prekid može biti opasan i izazvati napade, pa se odvikavanje nekada mora sprovoditi uz medicinski nadzor. Alkohol ne stvara bolju verziju tebe. On prvo utiša deo mozga koji bi ti rekao da možda preteruješ. Kanabis. Kanabis je biljka koja sadrži veliki broj hemijskih jedinjenja poznatih kao kanabinoidi. Najpoznatiji je THC, glavni sastojak odgovoran za osjećaj opijenosti. Može se pušiti, udisati kroz uređaje ili unositi kroz hranu. Način unosa znatno menja iskustvo. Posle udisanja efekti se obično pojavljuju brzo.
Kod jestivih proizvoda mogu kasniti, zbog čega neko prerano uzme još i završi sa mnogo većom dozom nego što je nameravao. THC se vezuje za kanabinoidne receptore, dio sistema koji učestvuje u regulaciji pamćenja, apetita, raspoloženja, bola i drugih funkcija. Efekti mogu uključiti opuštenost, izmenjen osjećaj vremena, pojačan apetit i drugačiji doživljaj muzike, boja ili dodira. Ali isti THC kod druge osobe ili pri većoj dozi može izazvati strah, paniku, zbunjenost ili paranoju. Kanabis remeti kratkoročno pamćenje, pažnju, koordinaciju i vreme reakcije. Zato vožnja pod njegovim dejstvom nije bezbedna, čak ni kada se vozač osjeća mirno i opušteno. Kanabis može izazvati poremećaj upotrebe. Rizik raste kod češće upotrebe, početka u mlađem dobu i proizvoda sa visokim koncentracijama THC-a. Prekid posle redovne upotrebe može doneti razdražljivost, loš san, nemir i smanjen apetit. Kod ranjivih osoba upotreba može biti povezana sa većim rizikom od psihotičnih simptoma. To ne znači da će svaka osoba razviti psihozu, ali znači da prirodno nije isto što i bez rizika. Kanabis može promeniti način na koji doživljavaš stvarnost. Problem je što ne možeš unapred znati koliko će ti se ta promjena dopasti. Kokain. Kokain je snažan stimulans koji se dobija iz listova biljke koke. Najčešće se ušmrkava kao prah, dok se u obliku kreka puši. Može se i ubrizgavati, što dodatno povećava rizik. U mozgu kokain ometa ponovno preuzimanje dopamina. Dopaminski signal zato traje duže i sistem nagrade dobija neprirodno snažnu poruku. Efekat može doneti nalet energije, samopouzdanja, budnosti i euforije. Srce radi brže, krvni sudovi se sužavaju, temperatura i krvni pritisak mogu porasti. Visok osjećaj je uglavnom kratak. Kada oslabi, mogu se javiti iscrpljenost, razdražljivost, potištenost i jaka želja za novom dozom. Upravo kombinacija snažnog uspona i brzog pada podstiče ponavljanje. Kokain može izazvati poremećaj ritma srca, srčani ili moždani udar i napade. Ozbiljne komplikacije mogu se dogoditi i mladim ljudima bez poznate bolesti srca. Mešanje kokaina i alkohola dodatno je rizično. Telo može stvoriti supstancu koja se zove kokaetilen, povezan sa dodatnim opterećenjem srca i većim rizikom od iznenadne smrti. Ulični prah također ne dolazi sa deklaracijom. Može sadržati druge supstance, uključujući veoma moćne sintetičke opioide. Kokain daje osjećaj da možeš sve. Istovremeno ti smanjuje sposobnost da primetiš koliko rizikuješ. MDMA, poznat kao ekstazi ili moli, sintetička je supstanca sa stimulativnim i delimično psihodeličnim efektima. Najviše utiče na serotonin, ali menja i aktivnost dopamina i noradrenalina. Rezultat mogu biti povećana energija, emocionalna otvorenost, osjećaj bliskosti i intenzivniji doživljaj dodira i muzike. Efekti obično počinju nekoliko desetina minuta nakon gutanja. Telesna temperatura i puls mogu porasti, vilica se može grčiti, a znojenje postati obilnije. Najveća opasnost nije samo loš osjećaj posle žurke. U toplom i prepunom prostoru, uz višesatno igranje, telo može opasno da se pregreje. Mogu nastati poremećaj rada bubrega, jetre, srca i drugih organa. Previše vode također može biti opasno, jer MDMA može poremetiti ravnotežu vode i natrijuma. Dakle, ni ekstremna dehidracija, ni panično ispijanje ogromnih količina vode nisu bez rizika. Narednih dana neki ljudi osjećaju umor, loš san, slabiju koncentraciju ili pad raspoloženja. Istraživanja dugoročnih posljedica nisu jednostavna, jer tablete često sadrže nepoznate mešavine, a korisnici uzimaju i druge supstance. MDMA se istražuje u strogo kontrolisanim terapijskim uslovima. To nije isto što i nepoznata tableta kupljena na žurci. MDMA može pojačati osjećaj bliskosti, ali hemijski pojačan osjećaj sigurnosti nije garancija da su bezbedni ni ljudi, ni supstanca oko tebe. LSD. LSD je veoma snažan psihodelik. Aktivne količine su izuzetno male, a efekti mogu trajati 8 do 12 sati, ponekad i duže. LSD prvenstveno utiče na serotoninske receptore, naročito na receptor poznat kao 5-HT2A. Time menja način na koji različiti delovi mozga obrađuju i povezuju informacije. Boje mogu delovati intenzivnije, nepomične šare kao da se kreću, a vreme može teći neobično sporo. Misli, uspomene i čulni utisci mogu se povezivati na načine koji deluju duboko,
čudno ili zastrašujuće. LSD obično ne stvara klasičnu fizičku zavisnost i kompulsivnu upotrebu kao nikotin, kokain ili opioidi. Tolerancija se razvija brzo, a posle pauze ponovo opada. To ipak ne znači da je bezopasan. Iskustvo je nepredvidivo. Panika, paranoja i gubitak osjećaja za opasnost mogu dovesti do povreda. Kod pojedinih ljudi mogu se javiti dugotrajniji problemi sa percepcijom ili psihički simptomi. Veliki problem je i to što papir ili tečnost prodati kao LSD ne moraju zaista sadržati LSD. Kod ove supstance raspoloženje, okruženje i očekivanja snažno utiču na iskustvo, ali čak ni savršeno okruženje ne omogućava potpunu kontrolu. LSD retko zarobi telo kroz fizičku zavisnost. Njegov rizik je u tome što na mnogo sati može promeniti sam instrument kojim procenjuješ šta je stvarno. Opioidi. Opioidi su grupa supstanci koja uključuje lekove protiv jakih bolova, poput morfina i oksikodona, ali i heroin i sintetičke opioide poput fentanila. Vezuju se za opioidne receptore u mozgu, kičmenoj moždini i drugim delovima tela. Time smanjuju doživljaj bola, ali mogu izazvati i osjećaj topline, mira i euforije. Najopasniji efekat odvija se u delu mozga koji reguliše disanje. Veća doza može usporiti disanje toliko da mozak i organi ostanu bez kiseonika. Osoba tada može izgubiti svest i umreti. Fentanil je posebno opasan zbog izuzetne jačine i zato što se može naći u lažnim tabletama ili drugim drogama bez znanja korisnika. Tolerancija znači da je vremenom potrebna veća doza za isti efekat. Fizička zavisnost znači da telo reaguje kada supstanca nestane. Poremećaj upotrebe opioida uključuje gubitak kontrole i nastavak korištenja uprkos posljedicama. Apstinencija može doneti bol, povraćanje, dijareju, nesanicu, preznojavanje i snažnu žudnju. Posebno rizičan trenutak nastaje posle pauze. Tolerancija opadne, ali osoba uzme staru dozu koju telo više ne može da podnese. Nalokson može privremeno preokrenuti opioidno predoziranje i omogućiti vreme da stigne hitna pomoć. Poremećaj upotrebe opioida također se može uspješno lečiti lekovima i stručnom podrškom. Opioidi mogu da utišaju bol. Kod predoziranja mogu da utišaju i signal koji telu govori da nastavi da diše. Metamfetamin. Metamfetamin je izuzetno snažan stimulans koji naglo povećava aktivnost dopamina i drugih signalnih sistema u mozgu. Može se pušiti, ušmrkavati, gutati ili ubrizgavati. Brži dolazak do mozga obično znači intenzivniji efekat i veći potencijal za ponavljanje. Osoba može osjećati ogromnu energiju, samopouzdanje i budnost. Potreba za hranom i snom slabi. Govor se ubrzava, a pažnja se može zalepiti za jedan zadatak satima. Osjećaj produktivnosti, međutim, nije isto što i stvarno dobro rasuđivanje. Ponavljanje sitnih radnji, nemir i rizične odluke mogu izgledati potpuno smisleno osobi pod dejstvom. Dug period bez sna povećava zbunjenost i mogućnost paranoje ili halucinacija. Posle dejstva može uslediti duboka iscrpljenost, loše raspoloženje i snažna žudnja. Dugotrajna upotreba povezana je sa ozbiljnim problemima sa srcem, mršavljenjem, oštećenjem zuba, promjenama raspoloženja i problemima sa pamćenjem i razmišljanjem. Deo fizičkog propadanja nije nekakav poseban trenutni efekat droge. Nastaje iz kombinacije suvih usta, stiskanja zuba, slabe ishrane, loše higijene i dugih perioda bez sna. Metamfetamin ne stvara energiju ni iz čega. On tera telo i mozak da troše rezerve tempom koji ne mogu dugo da izdrže. Psilocibin. Psilocibin je psihodelična supstanca koja se nalazi u određenim vrstama gljiva. U organizmu se pretvara u psilocin koji deluje na serotoninske receptore. Efekti mogu početi za 20 do 40 minuta, ali vreme zavisi od doze, hrane i načina unosa. Iskustvo obično traje nekoliko sati. Boje i oblici mogu delovati drugačije, vreme se može rastegnuti, a emocije postati izuzetno intenzivne. Neki ljudi opisuju osjećaj povezanosti ili dubokog uvida, drugi doživljavaju zbunjenost, paniku i strah. Psilocibin nema isti obrazac zavisnosti kao nikotin ili opioidi, ali to ga ne čini automatski bezbednim. Izmenjena procena okoline može dovesti do nesreća, a kod osjetljivih ljudi iskustvo može pogoršati ozbiljne psihičke probleme. Postoji još jedna praktična opasnost. Otrovne gljive mogu izgledati slično vrstama koje sadrže psilocibin. Pogrešna identifikacija može izazvati teško trovanje ili smrt. Psilocibin se istražuje kao mogući deo terapije za određena stanja. U tim istraživanjima koriste se precizna doza, provera zdravstvenog stanja i stručni nadzor. To je potpuno drugačije od nekontrolisane upotrebe.
Psilocibin može promijeniti način na koji posmatraš svoje misli. To ne znači da je svaka misao nastala pod njegovim dejstvom istinita. Ovo nisu sve droge koje postoje. Ovo su neke od najpoznatijih psihoaktivnih supstanci, od svakodnevno prihvaćenih do strogo kontrolisanih i ilegalnih. Njihovi efekti zavise od doze, čistoće, načina unosa, zdravlja osobe, drugih uzetih supstanci i okruženja. Dve osobe zato ne moraju imati isto iskustvo, čak ni kada veruju da su uzele istu stvar. Najvažnija razlika između droge i obične navike nije samo u tome da li je nešto legalno ili društveno prihvaćeno. Važno je šta supstanca radi mozgu, telu i sposobnosti osobe da odluči kada želi da prestane.